The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Yes, Mama. Nalipot pa'y nasirpat ka, Amay. nabalo din ti matang kukem ka, sabong naka titagtaga inep ko, tanagan mo arkus to'y bibig ko. Manipot ko'y nagsarap ka. Nalunag mo, puso ken kararwa. Ket rin musik ti SM ken karayo. Pinarekta, nalite malubong ko. Nagpanagin ti ararapa, keten ti Diyos tatag-agagasan, may sata apuso ken kararwa, tarnaw niyayat taginayunen ta. Hiyawat ko daytoy puso, Mama. Malingaya pag-emit itongo. Bukod mo to'y kakaiso ng ayat ko. Pagserbihan ka, hinggang tungkol biyak ko. When siksikat ay ayate, pagjendyag ko nailangitan to'y kari, ruknuyan ka nasudiapan na ripato, salda to'y biyak kapisi to'y puso. Nagpanagin iyayan ayat na, patem-patem karian na lagda, agpulit da kumay manen diriga, agludong ta sa muyeng menu salunan. Sagsagot ko ba kay Mr. and Mrs. Bernard Emilia Bonos sa Tita Nayaway, to Tita Emily Sorbera, to Ate Lovejoy, to Ate Maria Andrea Pacondudang, kasama tayo ni Ate Juicy Natividad Acido, to Ate Linda and Ate Gemma Lungboy. Ayan. Yan, kasambatan ka ni Kuya Rafael Gragasin, ka ni Kuya Noel, ka ni Kuya George Duminsil. And to you lang. Sikat gaming ko anapate, tumuken ka karukod daytoy anges, masagbayan pagpadangan ta at lanwen, sinaranay inggat tungpal tamen, nagpanagin iyayan ayat na, unos tibyan at serbi aken ka, may sata apuso ken kararwa, ray ngayan at nanayon guma, ray ngayan at nanayon guma.